Bengikhulela Nkosi Jesu ngiyakhumbula ngitshela usisi wami oyesebenzisa isonto lomini usisi wami ngifuna ukuba yindlela ngingangitshela ngakho ngathi ngifuna ukuba yisister ngoba ngiyahlupheka kuze kube ndini akisibona inkilegathi yafetula ukuthi marinenina ujimu hathumela ka wena ngiyakhumbula abazalwane ngiyakhumbula bana besu noma ncane ukuthi ngibonene ngiyakhumbula abazalwane ukuthi ngathi bangikhuluma nomuntu omdala ngiyakhumbula lekibona muthengo hulu ngiyakhumbula manje ukuthi kwakuyimina Jesu kena ngubuzango inelini unobane manso ka haro ifetule hatena hakibua hatena Jesu wa ngobuza ka je ka uphilo baka urile hana mone ntseyina ngiyabona Jesu andrwana ngiyabona le hana jwale hana dikhatsatsing ana bopaki ba ka bo bongata ka tsela e makatsang kodwa namhlanje kuthi ngizobonga empa kajeno hore ke leboge ngitholele kahle ukuphila kwami modimo o nrwaletse hantle bophelo baka ngelinye ilanga abazalwane bengibuye emsebenzini ka tsatsi le leng ke tswa mosebetsing usebenzeke for about 10 years in my life ke sebedisa dilemo tse 10 bophelong ke hopola ha ke fiela fatshe ho na le difate nakong ya mabila ha ke fiela ha ke thibe bane ke ya kopa ngelinye ilanga ke mfika ubamanyathi ushanele egarage ka letsatsi le ke fumana ntate Manyathi o fietse garage ngifike kubamanyathi ke fihle ho ntate Manyathi bese ngithi why ungakhulumi nomoya ke re bane o sa bue le moya ushanele hore moya ona o kopa ho fiela a re kodle wena o jwalo vele ngithi athi ngikhulumele nawe athi ubuele le wona ke ngobe ke bue le moya o ke kopa ho fiela ho so ka mathela mo ba tang teng se go etsa go tshwane se bona ba kana le hobane ke itse gore ke mang muso wa modimo ha ke itse ke etsa bane se ke tlwaetse ha ke kopa ho etsa ha ke fiela moya o thole o phete o ka le ha ba halaleki bese ke ntate Manyathi kopa ho fiela moya o ka mamela o ka thusa ka fiela ka nka matakala ka kenya dasini ka sone ke na ka pintswa ke tswa ke tsale blue iriksa tamba bedroom bathroom say arobane o sa bue le tsona wa bua le moya o mamele ngikhulume nangempela ke bue ka nnete ke ra ke batla ke tshwana tshwana ka lebitso la Jesu tsamayang
engazizwa. ha ke kgutla dithutswana ha diyo Ngibuze uma usenzeni into thwana. ke botse nna o di entseng dithutswana Waphendula wathi, ha ke tsebola araba reng "Kuye kumina ukuthi mina angisazi ukuthi ngubani." hore nna ha ke tsebe hore ke mang empa modimo wa ntseba hore ke mang dibekeng tse fetileng ke qadile Fasting and prayer. process ya ho rapela le ho fasta So ngithi zibuye ngamandla-ke intuthwane. ke kgutla ka matla dithutswana Ngayikhuza ngingakhulekile, ngiyikhuza nje ngokwazi ukuthi ne ke nahane fela ke sa rapela hobane ke tseba hore modimo wa nketseng then zabuya ngamandla zinamakhanda amakhulu. tsa kgutla di na le dihlooho tse kgolo ke tshele blue daddy di tsetsa eng ke rapele ka ho mo tshepa modimo After ilanga elilodwa or two, ka mora letsatsi kapa mabedi this is ukuthi nginengxokozelo, utlwa hore ke na le ntho ka hare ngaphakathi ke na le takatso ka hare Ahambi intuthwane di se tsa tsamaya dithutswana ngikhuleke ziqhubeke ke rapele di tswelle apha ngithi Jehova uba uNkulunkulu angipha amandla ho ukuthi fihlela ntate modimo a phema hore pele ya ka e be le tholo after inhliziyo yami ibe nothula. empa ke iketse ka ho pele ya ka e be le bokgotsi Abazalwane hobane ke tseba hore ke na le matla bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu, ke a mo leboha ngiyabonga tate ukumthwalela, modimo ngiyabonga ukumthwala. ke lebohela hore a ngwana Kuze kube manje ho tloha bonyaneng ba ka ho fihla hana jwale ngiyabonga ke a bazalwane. leboha bahalaledi amen